Kikombe cha umbea kimeshadunda mezani, yani chai ya moto show. Oh yes, kohana te mwiroreri wa Just Kenya Official TV. Jitekeria orege gonyitio geni thiini wa ceceni no iria tukuregera mohoro mothe maria marathi na mbere thiini wa nenda citu cio kinyaneria ona riu ri jitekeria oningi ngoro ngiaririria uhoro uyu wa Jeff Mwathi uria thaa ici ngikwirani ati ni ukoretwo giakana mwaki muno thiini wa nenda iyo kinyaneria ya Facebook. Mwene wa Facebook ri ni ngukoretwo ndakohega story kanini ka andu aria marakorwo makiaririria uhoro uyu ona ningi mundu witwo Betty N Maina uria ni women rep wa kuria mwena wa Murang'a ni akoretwo akiwira undu uyu na akahurira konde muno nigetha ni gukorwo akienda kumenya ni mariko maanikire kwi Jeff Maina. Oningi thiini wa post yake idari mweri hetuku ni akoretwo augite Jeff is a Kenyan and a fellow youth, we demand to know a few things. Ria mbere akauga if it is suicide we need to know so that we can internalize the triggers. Ningi ria keri agacoka akauga if it is murder as we deal with the suspects, the police and the Kasarani DCI will have the very critical question to answer to Kenyans. The young man must get justice and we will not shy to ask questions to the relevant authorities. Ona ningi uthini akoretwo akitag aria arameta ni Kenya young parliamentarians akatag mundu gwitwo Francis Kuria Kimani, akakorwo agitag mundu gwitwo Eric Mwagi wa Mobi, Jerry Maina, Didi Nyoro, akacoka akauga innocent Kenyans are suffering from psychological torture, we must fight for justice. Ri ugirora ni ati uhoro uyu wa mundu gwitwo Jeff Mwathi ni ukoretwo ugithi na mbere muno kwaririo thiini wa nenda citu cio kinyaneria. Ona ningi kindu kiria kinene ni ati #justice for Jeff no ithiete gwakana mwaki, no ithiete gwakana na mbere, ni ithiete na mbere gwakana mwaki thiini wa nenda citu cio kinyaneria. Twaraniria thiini wa comment section o ningi tugetagirira kumenya ni mariko mangi magukorwo makiaririo thiini wa nenda citu cio kinyaneria. Jetagwo Uncle Joss, neno ni Just Kenya Official. Tukariganira gukorwo ge subscribe ona ningi kundigera comment yaku na kulike video ino.